Postoje Mercedesi A klase, B klase u mnogo kombinacija motora i menjača. Međutim, po mnogima, a i po meni, pravi Mercedes počinje tek od C klase. Ne samo zbog toga što ovaj automobil ima zadnji pogon, nego i zato što je na prvi pogled jasno da se radi o Mercedesu. Pred vama je nova, restilizovana verzija sa više od 2000 inovacija i izmjena, koja štedi gorivo, koja ima bolju voznu dinamiku, a njena sestra je od 2007. godine prodata u više od 1.000.000 primjeraka. Hajde da vidimo zašto je to tako. Ovo je Mercedes-Benz C200 CDI Blue Efficiency. Na prvi pogled neko bi rekao, ju što su ga lepo našminkali. Međutim, ne radi se o pukoj restilizaciji svetlosnih grupa i par detalja na karoseriji. Preko 2000 novih komponenti razlikuju najnoviju generaciju Mercedes-Benz C klase od njenih prethodnika. Nova C klasa predstavlja sveobuhvatnu modernizaciju. Pre svega, prednji i zadnji deo ovog najprodavanijeg modela sada imaju još upečatljiviji dizajn. C klasa koja je pred vama izgleda još lepše jer nam je došla sa AMG Sport paketom. Hvala ti, Deda Mraze! Zajedno sa opcionalnim displejom visoke rezolucije u boji na instrument tabli, nova tabla sa elegantnom zrnastom površinom i ukrasnom opremom naglašava premium karakter unutrašnjosti. Potrošnja goriva je smanjena do 31%, a mere za poboljšanje efikasnosti uključuju i nove motore, unapređeni 7G Tronic Plus sistem automatskog prenosa i Eco Start Stop funkciju. Sećate se one stare predrasude da su Mercedesi automobili za matorce, za neke babe i dede. Ja stvarno ne znam ko to može više da pomisli. Dovoljno je samo pogledati ovaj auto, kako je nacrtan. Dakle, naglašen sportski dizajn i iznutra i spolja obećava vrhunsku dinamiku. Mislim da je u 100-godišnjem ratu dizajnera posljednjih nekoliko godina sigurno proteklo u znaku nadmoći ekipe iz Stuttgarta. I to kakve nadmoći? Nije dovoljno pogledati ga, to treba i da se dodirne. Premium karakter unutrašnjosti je naglašen volanom nove generacije koji je predstavljen u novoj CLS verziji, a sada je dostupan u sportskoj Avantgarde liniji kod C klase. Upravljač sa hromiranim centralnim delom sa stilom naglašava sportsku atmosferu C klase. Ja ne znam da li sam skoro držao lepše dizajniran volan u ruci. Prvo, lakoća okretanja je neverovatna. Na malim gradskim brzinama on se okreće kao da ima onaj Fiatov City mod, dakle, potpuno je opušten, a na većim brzinama preciznost i odlučnost koju daje su fenomenalni. Kada pričamo o vozačkom sedištu u ovom Mercedesu, mi pričamo o onoj omiljenoj kućnoj fotelji u kojoj samo vi sedite. Dragi gosti kada dođu u njoj nemaju šta da traže, ona se oblikovala upravo po vašem telu. Ja zaista teško da mogu da zamislim bolje od ovoga. Ona ima odličnu bočnu potporu, radi se o kombinaciji kože i štofa, ima elektro i mehaničko podešavanje i ja bih ovdje da ostanem još neko vreme. Glavni fokus dizajnerskog rada na unutrašnjosti je stavljen na restilizovanje instrument table sa integrisanim ekranom i novom površinom. Mercedes koji je danas kod nas na testu nema u svom paketu opreme navigaciju, ali nema sekiracije, zato što je tu Becker Ready 43. Ono što ljudi uglavnom ne znaju, a to je da Becker i Mercedes imaju strateško partnerstvo. Dakle, kada uzimate Mercedes sa navigacijom, vi ćete dobiti Becker navigaciju u njemu. Šta je to što Becker razlikuje od ostatka ponude? Dakle, Becker, pogotovo ovaj model Ready 43, već dolazi sa 43 zemlje u svojoj memoriji. Novi Becker Ready 43 obezbeđuje navigaciju sa kompletnim paketom opcija neophodnim za putovanje u zemlji i inostranstvu. Intuitivni meni i dobro poznati Becker Easy Back čine ovaj uređaj izuzetno jednostavnim za rukovanje. Ovo dugme pozicionirano je sa prednje strane uređaja, dole levo, uvek na dohvat ruke i uvek će vas odvesti u poziciju menija, odakle dalje rukovanje uređajem potpuno jednostavno. Komplikovani prikazi puteva i opasne krivine prevaziđene su izuzetnim 3D prikazima planina, dolina i pejzaža, kao i 3D prikazima traka na autoputu, koji će učiniti da se brzo prestrojite u odgovarajuću traku. Isto vam omogućuje da na svoju destinaciju stignete sigurno i opušteno. Becker Ready 43 također nudi veoma dopadljiv izbor kartografije. Mape 43 evropske zemlje su već uključene u paket isporuke ovog izuzetnog modela.
Sa besplatnom aktualizacijom mapa u roku od 45 dana od dana prve upotrebe uređaja, aktuelnost mapa je zagarantovana. Ovaj uređaj ima touchscreen monitor od 4,3 inča, bateriju od 720 mAh, mini USB konekciju, internu flash memoriju od 2 GB i podršku za microSD kartice do 32 GB. Posebno je zanimljiv Marco Polo Travel Guide koji vam omogućava izbor tačaka interesovanja širom Evrope sa svim pratećim informacijama o izabranoj destinaciji. Dizel motor u ovom modelu je drugi najslabiji u ponudi, ispod je 180, a iznad su 220, 250 i 300 CDI. Valvoline za ovaj motor preporučuje motorno ulje SynPower MST 530, menjačko ulje Durablend GL4 7580, kočionu tečnost Brake and Clutch Fluid DOT4, tečnost za hlađenje Coolant EF Extreme. ...136 konjskih snaga sa koliko na 2800 obrtaja u minutu raspolaže ova C-klasa u današnje vreme ne zvuče naročito respektabilno. Ali obrtni moment je ono što vas gura u leđa, ono što vrti kazaljku brzinomera kao da je neko juri, ono što vas silno iznenadi kada bez pretjeranih očekivanja sednete za upravljač ovog automobila. 360 Nm već pri 1600 obrtaja pretvara brdoviti Balkan u ravnicu, jer ovaj auto brdo ne osjeća, a vas, ako se zaboravite, ostavlja bez vozačke dozvole dok kažete Blue Efficiency. Maksimalna brzina ove mečke je 218 km/h, a od 0 do 100 ubrzava za 9,2 sekunde. Potrošnja na 100 km u kombinovanom režimu se kreće od 4,8 do 5,3 litara na 100 km. Potrošnja je zaista zadivljujuće niska. Da se ovako brzo vozite, ne tako davno vam je trebao benzinski motor od barem 3 litra i puna kanta rumunskog benzina na 100 km. Ja sam postigao 7 litara na 100 km gradskog maltretiranja, dok je za toliku deonicu otvorenog puta zaista dovoljno deklarisanih 5 litara eurodizela. Cena ovog automobila sa PDV-om je 37.193 evra. U ponudi Raiffeisen leasinga na period od 5 godina, uz ukupnu uplatu od 12.000 evra na startu, dolazi se do mesečne rate od 524 evra. Ovo je bila još jedna autologija, u njoj C-klasa. Eci, peci, pec, vozili smo Benz. Vi nas pratite na Facebooku, Twitteru, naravno na YouTubeu i na dobro poznatoj adresi www.b92.net/automobili. Vidimo se uskoro. Ćao!